right. Wat kirisu taburu wari digot. Kirisu taburu wari digot pasaba tu fici paci figure gerei. Par purwitide as fan sorry gerei bukiderain. Tax Act can think of a million things more fun than filing taxes. Tax Act is going to name some now. All right. Sitting in traffic. Folding a fitted bedsheet. I'm sorry, Tax Act. I was on TV series music. It was since I got series one. If I read that SoundCloud and brother Stephen Andrew. Usara si buoga parfer tsigit. Pati ro sefen wan weer si kiri so geri got posia. Patu tieti fer sefen panorate program etakiate Sises ikia wasa ke fergen met piper apasa. Tiberi busi buching Sises etakiate esap ngang esap kits. Si buching Christ eboe nigero. Ebo poero. Ie bo church en raad tieti ferget. Ikerei fa so medicine. Ikerei wisi boe nan nagari en iterap Sises Esisinen An Sises Niwin Sefan. Esisinen An Sises Niwin Sefan. Ira atin neseri kerei pata paru tiagari kitsoring at si posirei Esisinen An Christ Niwin Sefan. Pata era wot at si posirei. Iwe si bo peruari ki kapasis narati neseri kerei at si bure basu gora paipen me katon met paiper apasa. Nge si bo ko biatek fagan murri wasa torgi ati nesen. Sayatek sabat skot mira barap na neng sa kiri so bewari tu kram tong ma bebet kiri so japun ngoruk kram. Tuburu ge meiri si ka bare mari ge fagan ngeri fason mi uche. Kosabochen marai got uboti kar ngoruk Kopwe nibeti seri ait biskara. Kosabochen Kopwe pirara marem nari faso bare biri faso rai pochi fagan. Boya kapas ebo tour Kopwe church. Our presence ebo felt throughout this Bible study. Ebo ennet ebo patur e petseri ge paro chara fitiar Setan pure saptogori osukusuka e faso kafagan. Sebe got na neng. Kosakamochen tuburu ge meisit arisikem o emarikem. Nariden Jesus Christ wa yadak betugar obusarai tibis. Amen. Amen. Mariti God. We aats kapong me tongeri gits meirisin kirisogeri God masabato fegar panari rari gerei usumet gits bi porei pur fan sori wasipoe niwit fegar wasipochi eti fegar sefen one pare aatski Bible study lessons. Nge mamarat si boe saporai we wauchiari au para periweri eu kapasis me dorong ne firas naro weeks ito useri. Ewi ke ru kapasis ewin eu kapasis seri brother Chesty e kapasis ke patai busiri nge iwati pen kote we ngeri e we betatu afa furry. Patai busiri ye iwati pen kot ngeri e we betatu afa furry. Airigu uitsean patasi potori siri puri wati pen kot ngerigits. Patasi posiri puri wati pen kot ngerigits. Mayor fitu arenatsi potori periwari kapasis ngewin met ngai wacheri buat resiri iwe ifaus surare bera bua siri tipen kot. Ifaus surare bera potori siri tipen kot nampai surare bera arabase po siri bet pai bera pasa. Ida wase na kom nampai auchea. Are bera po siri tipen kot. Iwere are po siri met mimak na paipen. That's the very first and most important foundation ngerigits soring meiri sire sapan ni firifit. Krerat si po siri tipen kot. Ewa sa sira kewin at si po siri bet mimak na paipen. Pun ewa paipen ira an kot kabas ngerigits.
soureng gageri gizarabas esampani Filipin. Iwe at ekewin at si posirei tipen kot ngerigits rerat si posirei masoan na paiben. Ira si sera kobo chean ifa arerat si posirei tipen kot. Akom sirei en kot kapas. Pur en kot kapas non ewe paiben pari rat tipen kot ngerigits. Oruan I want to specifically address a sakun scenario ga situation. Awewe cek ikawo nge po mogutugutun nabaram. Ikawo po mogutugutun na muichefen. Awewe cek ikawo po segeri every ikawo po segeri ordinary Ferdinand ministry. Gen metio. Nyepota ko po sirei puri ga irati ben kot ngoruk. Ako par fidi erasei. Nampai Yadek purida arden am communicate ngeri god. Iwe tigarri god ebo puer ngoruk ifan netiban. Elmi tagori ko ask God for a sign. And god ebo ngoruk outside ebo tagori akura goruk nge ikasap ikairati par ike esap irati ban ngoruk. Esap pokiten ita agagen muichefen iwe sipwe kie me uche agrigits at sibuban no fiti. Ab esapira. Por ferkots iwe kote se wachen kit sipu presen ikan nawu keweya pe kote wachen ngeen ko po akowa gaga baso nora fabri ika tuburu akomno kewe me purwong. Irara oruen ararats kutta tipen kot herats yatek. Ceceberio kisin pai bere nero geri gits gasi se pusira pasage esap meiri sirier ra pasa aigo trebe torn orobun ne esap meiri sirier ret togori afarafari ge retogori osura kiwati mori ge bete kiwetsek fefer mi burin repotogori area barak. So ikage esap ikare se torong non ne ikare se ari bara wase much pokiten e curve for me burin na it is safe to say nge esap meiri sin mogutugutun muichefen kote pwe mochenge kich sibufiti. Specifically based on a personal relationship with God. Fair kots kote pwe wache kapafiti. Fair kots me or kots metos kote pwe tiru kurai karna wakiti fairita. Usar siri putai patori aci tieci fenga tori fu pare mochen mosi karo usara itibis. Can you guys hear me? Avi rorong ngeri. All right, kiriso sabur. Iwe sibuche kannegari fitu wakisina paiben. Fitu karo wakisina paiben. Sebe sabur ruari wakisira on meribu. Sebe sabur ruari wakisira on meribu. Ara kopa pasa ikapun yeitipum. Iwe abai poferi. Ikapun yeitipum iwe abai poferi. Iwe sises para yatek warage saptibe porde ponetipum. Iwe kutta tipen kot non yatek tigari kota pari suka pongor karai sisin epo puse conflict tiri tipum. Ikaga vi bocher ka beferi we ira puse ngoru kara kira moi kara conviction up ka beferi. Ngai ga bokot ese bocher ka befiti we ira sap
ira sa perueri omna yade ge sa ngoruk era desire ab ko fiti ira kira arela tsipo sirei tipen kot ngeri gichi kega betta cho si feri e aira tipen kot ngeri gichi kutta kot nor yatek ewin akop sinerian kot kabas sirian kot kabas siri met kabasen kot aere iwe wuriri we kutta kot nor yatek pochecheberi esap metas meiri sire fish nor mokutukutu muichefen nge kote po bochenge en ikagak si bofiti fera kots kote se bochesi bofiti kote bochesi botuburu an muichefen ike tuburu as favori kote bochesi poronna boti posi bowisen tuburu mokutukutun are a local church ike ifats favori iwe eboy kira po we kote sap mocher ka bofiti och mokutukutun muichefen ike meri mi bachamong ekot me nuku usap pasire ike kote chaka toguri ara bupan me auroro met pobu iwe sipura toron narachi nesen ikerei Esisinen An Sises Niwin Sefan patau chi agari git soure gatse bosirei Esisinen An Sises Niwin Sefan pata erawot ngoruk gerawot ngeri atsi bosirei Esisinen Christ puri we ari wisefe ewin atsimbe torogi non notes pipen webi atsipusirei poro sises kyo chakke re kapasis ngeri sises as sises a buerir Esisinen An wisefe ir re kapasis ngeri sises no mati sapurwe rueri we gisiruget Reisi sises Kopwe erigem med ebofis purira Esisinen aweri wisefen me oreri saporan iwe kabior no pipen wati ngor ko saboche sugi nomna piper fitiei atsipwe suk ngeri bukan mati sapurwe rueri wegisin uriget Raiwe nubo sises amot warwo chukun orif ekyo chakke rafit torren ratugar ngeri ko sabochen erigem ide te bufise kebet touch medicine ko bobari yeri gebe sinan e fan sora wardo me e fan so ne saporo no sises yo chakke reboje sirei Esisin sises e bobari ngeri ke sirige erir ekyo Esisin pura pue esiri ngerir nge an Niwin Sefan arapato nagari no sises kyoe wochakke ir puisir re wochen posirei por specifically togeri point out tiri purwe sises e pore Niwin Sefan ga arapakan are borewar ngera woche sirei ge kifar kra Esisin iwe mati sapur rueru wekisir fisu aitigeri kits feru grebo fiu fagan move wu grebo war fagan e bor negita met chechit feru egis weisir luk sapur ruebe wekisin egon me rueberi wu e barafata e bor watte chechit feru pan negita me metter egis meirisin ebo baror Esisin mi watte oeri serifenneng iwe epor ekos na para ebo fiskeri wakar maram mefukara nge wan ferufan chammak feru rebo nam nar watte riefu rebo kus ren ngugun matau me bugun no iwe meti sia enniari benar paiben pure por report feru which si afe kuraga afis a keberer earthquake feru rebo war fagan move rebo war fagan e baror negida me ira chechi feru egis medicine metter e baror metter iwe eke iteiten mettats sisesa iteitageri nurko chakke sisese ringe ikan met rebo fis wo asiri
nge ewa fanson Niwin Sefan atek arabato. Iwe kapasis ngeri gits men nire kebet tots afisi gerei. Men nire kesis apore dai gerei. Aor chechit feru ewer. Maud fagan ne firen mu feru be feru ewer. Negita apar fish negita gebetter apar fish metter. Ngewa fansore wakar rochoro mewa baraba aburi disur barbaren cha apar fish afis ekibet tots medisi grafis afis ekibet tots medisin 2019 nesapora 2019 and 2020 and gura fasgari 2021 Kids medisin arabasa wa firifan sa experience rio better ren COVID-19 Uruser war firifan wat terawe nukus e oriefu be orarire ese pon murid COVID-19 nga Rusia be is yawe rapu budebe baorfegen murid cek Rusia me yawe ra Ukraine ra baorfegen Iwe ye safe pasire ye Israel me yawe rapan baorfegen Chechi feru Typhoon afer wakatero Kuwa keracek tau seria typhoon mawar. Keren pan ore typhoon wakua parwatte age yare geri kuwa. Geri ye wote gis fasor usar. Half a day, Maverick speaking. Hey Joshua, can I call you back? Can I call you back later, please? Thank you. Usara kaparas turingat me yore wachan ka kergit. HIV, bird flu, you name it, tsunami, ekibet tots medicine rafen porde. Iwe ngeri gicharabas sakura kebet tots rafis. Wesi pure siri An Sises Niwin Sefan atek arabakat. Ngebete bo fis ne fidas arabas. Mete bo fis ne fidas arabas po seo patogori kura. Ngapari Esisinen and Christ arapure Niwin Sefan. Oruwati wati sapuru riget wegisire geribu. Kasi wati rigabior no piper waka patigor maketi panotski wukesin. Raiwa ko boche cheveri punor ke orari ne saporon e puor faso wires. Arabas rebe ki chok pusin ir. Rebe fich mori. Rebe turo mong me nabarap tekia. Rebe turu fas o ne asorap ngeri seber meirer. Resap sire kiriso. Resap meniri tirabaram. Resap eritong resap obus tipis ne firer. Ra nuapas resap togei pusin Resap togeri busin neberi disir, no self-control. Niso song, raubut minna aburin rawangau arabas, rochongau o uren nabarap tegia. Rae fich papa ferifan ngeresap echerikot. Repue powori powes souneng nge marabaran apautura. Kosap geri eke sakura rabas. Mabet. Ibeto ba fish ngeri gicharabas. Powes souneng. Mocherian mori. Mocherian pisek. Esior meniriti nabaram. Kirisomang nabarap tekia. Suferunga geri sa main. Ekebet tots main sirigasi nennerok pusin ne fira charabas. Iwe isakura. Abar fish. Mati sabur rueri we kisire kon meru. Irik we fisu geri irik we tiu.
Kasawat pa maketi wagisin. Mati sapur ruyaru wagisir kon meru wagisin. Seri wagisirik me fisu garirik metiu. Era pogiten awatera verfurringa. Epure patapatara. Ewe togen ne fiden arabas. Oh. Maavetua. Tong ne fira charabas epure patapatara. Ewe ira pata tipis epure wase chora. Ikiange paipere ratong a patapatara. Si po chibir po paipere ririkisinge kot itong. Narewi so sapurrueru. Kot itong wewen kot epure patapatara. Kot epure patapatara re fira charabas. Iwe ira pata tipis epure chora. Ewat tong ne fire pui esap chio porde. Ewat tong ne fire samein esap chio porde. Eporor afaga bere firir. Irik me fisiore ewe fanson waren nurarabas epochek usun metafis nara fanson noa. Moa bet moa. Nar kioren memere orater eko arabas rabu mogo okun rakapupuru. Akapupuru tori ewe ren nubon noa doron narawe waim. Resap sirei mine befis. Tori ewarate rawar oni raveirisin irau suminne ebofis nuben neurarabas eporewar. Mettats miffat pue tibis merom. Mettats kitsmisirei pue tibis. Awuriti ewettats mikketib meren arabas. Meresouring. Pupuru esetsiman war pirin. Verfurringau awatera. Nibarau arapara. Trucks awatera. Maabet ma. Ewe betas mi bin rien ebarawen. Nefire man me fefin. Nefire pupuru. Awuri di ewirir ababa turufas. Non uruse ferufa. Ngayon pati warsio panagri pare wagisin. Nuk sapuragon me fisu. Nuk sapuragon me fisu. Wakisin rue me waru. Geri rue betiu. Dikabiar no paiper kosabochen. Pafiti besu kirum na paiper geri. Nuk sapun. Egon me fisu. Wakisin rue waru geri. Rue betiu. Era parirachok usun ewa fanson nuts. Arabas rabu moga raukun rakabebe. Rafafat o raukewete. Iwer. Ngen narawa ren nuban no chato seri satom. Eki me primstone rabugudi seri reng o nirira. Ebochak par ye usun narawa ren nun. Arabas epo wardo. Non. Moavet. Ewin. Paipere para rage. Ewa fanson saboran epo usun. Gawewe yeri. Ewa fanson noa. Mete fis noro fanson noa. Watte tuburunga. Noa paipere raga farafan yeri kwarabas norkukun ipuku rue ier. Ipuku rue ier en noa farafan yeri kwarabas. Ngebeiri sir kwarabas reseru guroa. Rafin esita roa maar faveri rirar furriewe waim nu garabe fur. Awor arrebofe papa iti papa furifan. Ausseringeri papa furifan. Napseri arrebo ausseringeri en kot kabas. Ikan kot megugugeri non nurkewe. Non nurkewe prophets. Geranur serido kot kewe charaga. Wattewa tuburunga. Pogide rawase waser papa iti papa furifan. Waser watte. Oruan. Paipera para we geri gewa fanson Sises sepori seferito. Gabo moren Christ sepori seferito. Paipera para rege furifan we upon niwiriti usiro fanson not. Ewe fanson not. Yen mi sirei metefis naro fanson not. Anchagi metewe fis naro fanson not. Iare not eron nobiye. Not en nom non evereri gekko ruteri ni seitagerir Sodom me Gomorra. Sodom me Gomorra. Men not Sodom me Gomorra paipera pasage mwen sari mwen fefin sari fefin.
mwen ike arabas ngeri ban. Arabas ngeri ban. Nu bore kyo chonne krafito non sato me komora bore bakaton ewe barau. No chagi kyo chonne ike kyo wasera awarong nari warewe. Nu bora buri kwe son ike kyo chonnom narwe city we rafito bore bwage kyo wen bore boche rebo buru gerir. Rebo rebo pleasure ngerir. Ngai kapa seis ngerikits. So regen ikerei gekits arabas ikerei. Met siserekura ngei barawe sato me komora. Apat chommogora seferi kapon wattero sefernar förufan. Keserekura puri marawen mwen ngeri wen fefin ngeri fefin. Keserekura kapon fisi sefer wa förufan ngafer wattero. 2023 nefide 2020 geri 23 mennon ewe White House mennaro White House gagaseriku pusit search it up mennaro White House iwe ewe fureken LGBTQ community iwe rawate naro office in White House iwe rawate gyara nugeri ewe fureken Meriga rawse taidap wewen ye ennukun Meriga a etiwa iga Meriga etiwarong ewe gay community. Meriga a etiwa gay community ga LGBTQ. Irpachon epachakura. Iwe ikerei ikabure bachon speak against. John ugeri eke chachari community iwe kopares. En mio suppagi gabuge speak out against a community. Meti sakura pura fista ferufari kerei pura napara ewe barawen mwen ngeri wen fefin ngeri fefin ngei da ko surprise gei baro ro gei betats ikerei apa sen non if I were sen not kachidoige Hollywood rapan try to picture it ngeri kitsoring meti chon Hollywood raferi suridagere osukunnageri arabasin kerei arabosiri pun o bioki arbe sebirit me evera watte arbe pupuru usunge raferi araba normalize ne firen sebirit me refiren mwen me fefin ike mwen awe tsaki ge sebirit egon me yerir ge ngor yerir ike awo fisu yerir nye awe tsaki me yorwen even mwen irik yerir Bebete Hollywood a osukunnageri förufari kerei pun erege mioki. Ragaru tennon nerier kopuk fugere wat tong ne fidere we sevirit mewa wen it's mutual. Ewer me book kids out sibe apat tuburungai we sise gura kebet tots. Ge yebet förufara okunnu met tots me si God me arages is a furry the natural way of man. Iwe ye for the fara getting it man, it's okay, you can do it. It's okay. Ewe bara was sato me komora. I was in Napora. Met popungai sagarai. Put piper rage mummuren Christ the body Usefan with furry fara boy niwiridi usun non no sato me komora. And that's why irapopun kota atai satom me komora. Purrero baraweti bisa naporo. Yo parirau suchukro fanso noa. My brothers and sisters, non na buchi kerei, saran nom non ekera fanso. Awat tera tuburungau. Asari weru noras marawa sourek. Naparon satome komora. Abarau sefen ewe marau. Ewe barawan nom marawa satome komora. In fact, ngai buwere char nguruk. Ngai bose were char ngoru. Purusap ne tugutuk purei kapas esa porom. Nge buaga sakits. In fact, mayor one barun, mayor pastor, mayor ekiarabasra claim mirir purir prophet serikot. Ngeir church on a gay community. Ige church on a community me sari pusin mwen. Mwen ngeri wed fefin ngeri fefin. I will visit America. Norway. Senetica 2000
19 gafer 18. Ngara Oklahoma. Iwe wa visit ai fabri. Puikewe. Mi kapor sebe kwebeire. Fefire ai wa kabas vange raire Ite be fen nofiti abe feyuts. Ite bora fiti abe feyuts not we whichever. I wa fen nogeri. I wa fen motiti. I wa fen fiti away fen. Waga potato go se sapuero fiti abe da feyuts. Ite repo sikite. Ngai se just fiti abe sikite punu porai wan nero. Ngai wa kurabi o rube fefi rakar fefi denge nikiri kiri mi fen. Saro karikis sakora. Ngai wa siri ewe pastor whichever. Me ekki fefi mi or wi ser geia no ra wi se verewer ngai wa purua ekki fefin eri fefin ma vet wa non wi se fen fakkur puron ko chora ga kratongore purua fefin eri fefin man eri fefin ika usara man eri wen esapu yebete ekki barau Kote ferre getse potuburu getseri e kubara wi paiperi tager nga abomination gekke wi mi osser nga marawi en nioput e barawe satom como res es chiwat sektor nom nukun muite fen ikere ya fisu ben non muite fen e wi na bataga patti gor potete gor ge sapseri atsipue e sida ge fasin ge kapasen erbe muite fen Ngebe yot si bawara char ngeri gits pusin. Me yot si bawara char ngeri gits pusin. Pun ne firom me god ne fire ngeri god. Ne firom ngeri sises pa ne fire ngeri sises. Yon nein at si bawara char. Me aboru wete ne fire at ngeri sises me at aboru wete ne fire at ngeri yarabas. Iwe abusara tipisa ako kapar carried away. Ngai si cakap pasal ke beferi den si bocha chiberi posisi sa pasage memmen ara bari wisefan we frufan e bari wariti usun marawen sato me komara e po usun noro fanson not iwe ikerei sara nefetes ya parkura nge frufan apa niwin nok sefen non ewe barau mei bin fits ngeri git men non ewe fanson not sara nefeten merika Nefita never away, kuam, si akure kesakun maran. Afet toron non ennuk ferufan. Purien e ugeri. Ike tretteri ike kapas bingai feri der. Iwe repwe osukosuk irmi fettogori repwe ares ike karabus. Maavet ma. Marau mingai ewe barau mingai awiriti ewe barau me wurinne ngeri git ferufan ewe barau bi on nioput ngeri git soring en nioput ngeri god me sises ngeri ferufan afen efisi pure barau bi wurinne sipue sapo noracin nesen igabior no pai peru apa tigor kosebucer kopwe suki geri puge sebe sapun nibu wegisire geri nibu Sebe sapun nibu gisire nibu ye be da basa iwe ye obo sitting abi arabas mi pisek obo keti ogugures usureke rief rabotor gibi pisekibi ra kiroro potu ra eri ufebi abi kon mesinifer ra baragara nge e barang ebo etipisi gibi o erara fitugubi usunchak an ekki kerara betats Owa ochukuchuka te bisikibi nore ekki reari ne saporon. O sap ngeri kiwa choragang mi agang ngeri abi kiwe maraba niwiri ragang mabet. O bo sering ngeri ar narangau. Ar kiwa chon kiri abi kiwe res siangau. Atori serigen kot. Ewa sabon mi urusen maraban. Owa marawiri eu barau mi fakun mecheres wari ferifan. O wa pareri papar ferufan. O wa pusit feribet oboe kitin nup reen feri den ewe rearin nin niro. Mocheria metipem mong. Rebore raporo. Moon ferufan reboe apago ngabora. O sukusugen yon ebo beirap ebo pan raporo.
Christ afero siri geri ekkebet tots meri singeri gits bun repo watero. Esaporti bebe kiramme. Non nabun non atskafen epoe pan osupora. Financial crisis epo paror. Mocherian mori tipemmo. I was so said pan mochen upo pointirau e kots methods maybe fish igerei, especially within our Christian community, not as a Christian community. Nge memmer ai bo fe ibu apa seki ngai bo patiro u baro usawus geri sakko pante rabas iyen e bo ban mefi chepetegi gaveri bo sap kiram re met se bo bara pasa ngai bo usawus nge ga bo tigor ngoru gageri git se bo yate ngeri go tar bo meri git meri reti pats tigor ngeri gun mi fere bo meri git posi sap soguk iwesa ebrung ngawra nge awu itagun mi fere po pusi kan fiktiri reti pats meri si pusi po ferri vet mi burin si po tabara na met mi ennet iwu yen met en ngai feel impressed ai po pas ser ngeri git ikere atamong yen reclaim nge prophet seri god so far seri god abatamong yen reclaim Yevair pastors non ko chara. Nge apkaran nagari barawer. Bebo kutukutur. Iwese fitigeri bet pai periara. Tirwabi pipisodeng osaborage ngaiwa kapasen esida ever arabas. Esida ever pastor gaven so claimed self-proclaimed prophet. Esap mo feri not paiben. Ab kapakura en kota batira de prophet. Ngeri ferufan. Pue pa farafara. Pue arabas repue minioner. Esap mo ba feri ab kapue nieri not a kill gospel. Not bukan mati Mark, Luke, Chan. One marawes Sises. Ab kapakura en Sises afarafara pura rabas repue nu porrai katsuri repue fakut pise kisakiro igarpe minione ro kasap morro en Sises pa afarafan usun ab kapawatiam asari gap tait ukauti witi purira kopore se ser even ifa multi-billionaire esap mo feri Gevet kitsi fekuraga paipere e apasa. Sises iga ko te katira torur ko so fos por rebo warniri arabas. Rebo fen eri arabas nge opore monota. Pure efis en metods. Awe wetsek ewe fansoon Noah. Memorare pure efis ewe nater. Ko ta atira toroa pure warniri ko arabas. Pure orfeenga botori ferifan nge rebo aier rebo kesi wuri barawer. Nge kerei Atamong ke so siwaraga self-proclaimed so far sika prophets. Urarege ifan wato robi wori wato abi asar wato abi negor gabete kran. Iwe they have become multi-millionaire. Gerupa karanagari of lifestyle. Iwe esil nunne gese congruent geri met paipere osukuna. Meyaraba mwen. Ikerei anom non osukosu. Ita T.D. Jakes. T.D. Jakes. T.D. Jakes, even African American. He was even powerful speaker ban America. Gebet afis geri kerei. Arabas ragura ngaron nom norareke rapper. Nerian if pari. Arabas rapu budabe come out, come clean, ren met e wen referri gerir. Behind closed doors. Met referri. Self-proclaimed purir nun got charagang. Nge paibere regir abugura seri arfefer. Multi-millionaire ravuri de kos millionaire perreagang nur mori seri arabas mio supang. Iwagi cikra kunuro. Non moro marawer. Ir chon. Sari mwen ngeri wen
fefin ngeri fefin. Fefin ngeri fefin. Pai bere rage sisap moge non nom nare neri ike sipua avoid the appearance of evil. Nye bete I were för I ara fidi kö bari kö rapper. Kö rapper John agi trucks sari mwen ngeri wen. Iwe ye arabasra kapasisre nurke leaders fokud purir I records genuine leaders city god. Fitiro ye rapu debe city ngeir pacha sari wen mwen. Ir chara piu city was sevirid. Mayor sevirid ra piu city ben non ar mogudugud. You ra cover up ye social media. Abu debe expose city. Esa pari with Christ upon warner gets very done. Christ me bon warner gets nge bor. Christ chafara ebo baror so fast chafara. Christ chafara me so fast chafara. En neri bati sabur rueru. Wera kapugura. Ferru and Christ repeat Christ chafara. Murir iwa parapasa so fast chafara. A chamong ke arabasara ye so fast. Self-proclaimed prophets. Si se sera ye murara bori Sefan. Ebo chamongara Christ chafara. Ebo chamongara so fast chafara. Our Christ chafara seri America, our Christ chafara seri Philippines, our Christ chafara seri Europe, our Christ chafara seri Africa. Usap seri gap for power. Yen men not chuk. Ebo togori power ragi Christ. Ikai Jesus. I'm not doubting the possibility. I'm saying that there could be. May togori arabor. Pues Jesus ragi munara bori Sefan. Ebo watero ikai for panna para. Christ chafara. Muri Christ chafara abona rega so fast chafara. So fast chafara ebo bon nabara. Ekki metats medisi sia fara. Iwe bai bere apasa. Ngeira vet ebo fis. Ira vet ebo fis umura Christ ebo Niwin Sefan. Oruet teserori ka sa burru ke sitiu. Rewara bas mitibis ebo fan pecakure Setan. O föri sakkobaten maraban me Esisinen mi jafara. Nagari. Setan. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pai bere ringisnge Setan epwe impersonate Jesus. Epwe otupwutupw chafferfa. Epwe awara sakko baten maraban Esisinen mi chafara. Mati sabu rueru gisi rueru gat ngeri rueru fisuere. Non era fan son. Arreber ba pasagri gebi negari ye Christ. Ikan negari irari Jesus en nabukiran. O sap nuku gatewe. Pul Christ chafara be so fast chafara. Repowar oferi Esisinen me maraban mira para. Repowoge otupwutupw kewo chan fin. Ike pura betul fits. Moabetwa. O pergorong. Ngag wo ber ngeri gebe kebet tots memera repofis. Ye winne arreber ebo ureri gebi. Negari ye Christ aranom naro feruape. O sap fin noi kiran ike. Ikarap sa negari ye yan nobugeya. O sap nuku ke kapas. Pun Jesus ebo fito usur fifi bifiro fan urusen neng seri öting tori noto. Mete wogisina paipere apasagari kits. Gabete paipere arrogagari kits. Mete Jesus ereri kits. Pure puor Christ chafara. Epor so fast chafara. Watch out. Ngai wesen pachakun me
warnir gici ke arrogagiri gici usap netukutuk pur kapasen kote. Ike ka torong, ike ka kura. Nge beraruruk nge, come, pur yei Jesus and no geya. Jesus is standing here. Ngai poti kor ngoruk nar wesen aitok. Kosap nuku. Kosap nuku. Jesus pusiri apa sa rerawan. Jesus pusiri apa sa giri ko chakkev. Ike beraruruk nge dari Jesus and no kirari. Kosap finno. Kosap nuku. Ike beraruruk nge yei Jesus au te ike. Kosap nuku. Kosap finno ikira, kosap perro ikira ya, kosap toro ikira ya. Pur pai bere ragira ko tupuno. Ike ka finno, ike ka perro ikira ya. Setan mei to ore otupwutupw. En mi to ore ko tupuno. Ira pata sisi serage kosap finno. Kosap finno ikiran ikerebe chorrogorro kapasen kotiye. Ikerebe chorrogorro kapasen kotiye. Ngai buti kor ngoruk. Kopwe nea sochis gerian sises kapas. Ikerebe ne ruk nge yeri sises sigaria. Don't go there. Kosap tuburorir pu pai perere ike sises pusira basage. Nubuen I ari Sefan. Iwere ani Sefan po sun e ire fie po fiseri noto tori oti. Wewe na pu wewe kids me di sira rabas po gura sises no po sises ari Sefan. Esa po chek fite ber rabas, esa po chek kocha rabas por kids me di sira rabas se po gura Christ no po sises ari Sefan. Checheberi purida e watter parisisin si po sineri ike sises ewe ari Sefan. Ike apun sises ewa ari Sefan. Ike apun kids me di sira rabas si dogori gura. Sigura fagan ni we pugun irai sises. Ngai kia pure coach sa karabas reclaim miri ke rakura. Ika iwe sises na giran. Pai bere rage kosap nuku. Usap cegara pai bere rage sises pusiri apa sage kosap nuku, kosap fenno, kosap rogorong ngeri karachon afara. Ngai sap cigur obus sere kei iti kapasu apa sa. Pure sa boy kapase kei pure kod. Nge nora kei reari sapor ara afere uchea. Meots ngeri kitsore gatsi pure warau kapasen ko. Met naboten ere bere pue akka fara kapasen ko tra are pue cek ngoruk. Esire ngoruk kapas ko kiram meren. Kaki kiram meren met ka rosrogor ka kusiriga. Nge ekewa kapasero siri Christ mi wau feri tom frere ab ko pue aware of ko pue siri. Kese chiwen marawari ke kese chiwe furry. Abusar aku akan riwegi skorik. Me yorba chara farafat. Erese bocere pokapaswari betats tibis. Sin. Pata. Purare arabas misirei. Pura irarabas tipis. Ai usere guga arabas merisi resineri puri arabas tipis. Usere guga arabas resineri nge irmini trebuie kesi wiri marawer. Babai beneti geri gitsige naro fatsus saporon chammok rebu fiti Setan. Fitebet chek rebu fiti Christ ekewe chekra stick by the word of God. Ekewa chakra nea so chisingerian kot kabas. Ekewa ra furry tibere wa samon. Iwe fer kots. Kasap expectiri ko brafen. Nye ko pachak rogorog kapasan nim gawe kapas ko po fakuk kiram meren. Ike apun muiche fere bo feri de ratse bo fitto wa sachak me fikiram meren. Iwe sap agagan muiche fere ra. Era pusira bagang. Kapasen ko darabi mi usun ekketiras mikkien merruepek a tirirong nonneti pacharabas a woge ifas sirei morawaren ekikits nge sises ab ke paibere rage a atati ekkewe etippen ebubu fesen iwe
ira pata siabo se bua fatau. Pue sapor evere pue ifa are sap se bua range informed gasiri. Evere poruk nge fitto purieri si se sikari ke negari yeri si se sikari si se sau dei ki kerei kosap nuku. Bible re kosap nuku ke si se pusire re kosap nuku. Ngai ba baro sagiri gebi parau sen eu ministry gai we karpar follow verom. Kapar ka kadon. Ver Gods wa mek blessed ewe ministry met referi. Nam no feri. Ewe so marin ewe ministry. Apa sagari de ko souding. Ge Jesu pore yatik. Jesu pore yatik. Ge kai wawes me yatik we Jesus e pore u te karie. Jesus e pore u te urukki Jesus e pore u te repeki. Nge Jesus e u te repeki ga watchen nge en. A watchen nge en ka bo fitto i karie po Jesus e watchen pata ba. Iwe buri rare o ware wawes me yatik. Meiri sire kuara bas rafito ikiweya e were claim miri po Jesus au ku daye. Meiri sire kuara fito ngeri ikiweya e were claim miri po Jesus au daye. Meiri sire ra burra chapara turra chapara. Gods meri ra serete ratchet. Meiri sire kuara bas John go through ikiweya e we mera rage Jesus au daye. Ir meiri si racha ra purro. Ya racha paraika. Chits. Kabasis. Metewe sise sapasa. Metewe sise sere feriden John eroruk nge gerera ge sise sanna bugari. Metewe sise se warneri gitswan. Metewe sise sere. Ikevun e papa sagari gebi. Negari ye Christ. Ika negari annab girari. Au sap nuku etewe. Pun Christ chefera me so fast chefera repowar oferi Esisinen me baraman mira barab por repoboge otupwutupw ekkiwa chan fin ige ngebi tufits. Negara chu sinneria chu puriye magugus Jesus iye bet Jesus apasa. Esa paroi esa pwan arom. Esap mefie. Sap mefie deba. Purei pusin aron Christ. Ye pusin aron Christ. Ewiti woti sapu ruari wakisire era. Ubufakur ferok memwen mesen God me Christ Jesus. Atewe ebu kyobi mara me kyobi bero. Pari epo war oreberi urusen. Neberem usun eberki. Para ate sampura kon moru wakisir ruari apasa. Murin ewe uruberu chon negari rati masowen sepiarawe. Nor kyochoru bubu vekkewe wachen kori. Pue rawuriti cha. Ira pan mete oba fish. Ira mete oba fish. Rerekkewe sepia riefu. Repakom fish ekkewe sepien riefu. Ikakwe plagues. Memuran Christ epori usefen. Si pakom verufana pakom toroge ekkewe fan son riefu. Memuen An Sises epori usefen. Eubere ekkewe sepien riefu were ewo korik epori wuriti cha. We pariere Esisinen. Tearia sampura kon meru wakisir rueru ekabasusu. Ere nge tearien Kopwe tukubara ekkikabas. Kopwe nubara ewe puk of tori ewe fanson saporan ferufan. Iwe chammagarabas repwe satun mekutta wewen ngear wewe di gar tipachem epwe nabara. Tipachem eporapara. Yei pare ekkewe Esisinen. Kotengeri tearien non
ewa Old Testament pur ewa ban ererigit nge ira ewa bare sisin na tege sannom naro fanson saporon ara rabakan An Sises Niwin Sefan tipatsem ewa ban napara tipatsem ewa rapara ngai bare Niwin Sefari rere iba tot cellphone patatu fichare bare patogori tikit kotchang namba iwe ewa nera no Amerika ika awai ika kuwa ika chu sahatori ka kapas faga patatu fich atsi patogori life yi kakurai wakurok ken Amerika ika yan advance of technology tipachem awas ewasen naparo merom sijak feten ikere sawa watarakku basigen scooter eseri firifi seperin merom si wawa wafatun wasares ikere sawa water sheep tipachem arabas arabaro iwe ye pare wesisin kotepan ererigits nubra sa sinneri ge tipachem awas ewasen naparo iwe sa apa siri ge sannom naro fanso saporon mati sabur rueru wekisin egon merueru ye pare esisin mi ucia gerigits arabas eraiwe arabas repo afara federi ewo parosen maru usune obun got wan urse frifan pe biret puera da geri arabas medisin murin epap tori faso saporon wewer purek kabasen got repo cheu geri arabasen frifan medisin ek kabasan ni bepo cheu geri arabasen frifan medisin non urusen frifan yuere epap tori faso saporon Sises ese watching ever up about maniro. Nya watching nya kits meiri sisibueri marawasemuch. Kits meiri sisibueri marawasemuch. Iwe a watching nye epongeri kiteu chance. Atsi borrogorong arkabas. Ayer seriats marawatibis. Okunure tipatsingeri. Irabo pura rage kapasan nebe pakub chugeri uruse ferifan. Pun meiri silo kitsi borrogorong. Sipue firata na marawats. Yen sipubut geri apue sawor na marawats. So sabur reget wagisira moru are. Ats kius renko toge kitsa ferifan. Pa fagararo were ever puri teiter arabas miri kui. Resaput manira ngeraboyari marawasemuch. Iteiten arabas miri kui. Mi rogorong geri. Mi enne asotis geri. Resaput manira ngeraboyari marawasemuch. Ira panesisinen. Memuran Christ epori Sefan. Arkabas epakop cheu geri uruser ferifa. Yan kot kabas epojak cheu ike apuren megang sifer wisats. Me acheu aparo safetari ekapasen kot. Ikerei abusara remeti ibu apasa. Ikerei arabats akafara tichak non muisefen. Esior ngawen me acha kafara non muisefen. Nye euchek Sises ebocheng kits sipue fen ats eubichefen eurierieke. Muichefer eurierieke me aberraras marosori. Ugebet wisats sibochato be arroga ikabas. Ngeri arabas esepani firifin. To arroga ekabas ngeri arabas sepani firifin. Yei eyaga Christ enguru ke pangeri. Pari yei ewesisin pai bere bare reye eba kofis iwe awarto efasus sapora. Joe sapuru kisi ro baru yedi rebetiu.
Raburin epawarra fanson. Pupatira toguri wararabas medicine nobi wan merevi fefin. Reposiri ekkewe chinnap man merevi nebi repoeritan. Gerobi eruan me fobun repoe kura yer. Narara fanson upatira to nguri wan chon agang man macharagang fefin. Wabe. Siargu ngebo meran Christ ever ban war. You may or ever outpouring of the Holy Spirit waferifa. Me yorwe sei tagri yewe early rain. Me yorwe sei tagri ye latter rain. E key fasu America. Early rain iwe ewe si fasu ewe Pentecost. E orari Pentecost. Muriran sisi sewa tereng iwe wa fang ewe gun mife. Ye kitsu panugu. Pure ewe baro rei fanson. Ewe sei tagri ye latter rain. Ewe pugun ut nesaporan. God ewe but once again fang ewe Holy Spirit. Ike ngeri gits waronok gits ewe Holy Spirit. Pun ewe ngeri gits ewe gift mek ewe di fang. Pose potogori hacheu arkabas maraga. Nge parei fasun. Nar puger puerate. Mut ngeri ye borageri puerate. Puger puerate. E fasu surare ogun mifen e pore tou seri ferufan. Nu pur parare ogun mifen e tou seri ferufan. Me yorre fan soro ogun mifen e pore pachakur bonar ferufan. E vi borore fan son e ogun mifen e tou seri ferufan. Kebi yorno pai beruati garngoruk. Fiti be sukirom na pai bingeri puger puerate. Puerate sapur rueberu. Puerate sapur rueberu. Puerate sapur rueberu. Fiti berageri wagisin egon me. Puerate sapur rueberu. Wagisin egon me. Ike karan na wat. Yo yesi puen neari. Raya aferi bin nesepung. Epocek sabwera referi min nesepung. Ngaya aferi bin neari bengau. Epocek sabwera referi bin neari bengau. Ye aferi bin neapung. Epocek sabwera referi min neapung. Ngaya apin. Epocek sabwera naran bin. Mayor ewe fanson ngun mifen e poto seri ferufang. E borera seri ferufang. Pai berera ge yen irmichi wa sabwera be barawet tipis repore cek saporan non. Yen irmi sabwera be barawet ferufang repore cek saporan non. Yen me barawet pin repore cek sabwera me barawet pin. Yen mi marawe murin e bocek pasabuera me marawe murin. E ya sisinate ponu puen e gun mi fer aferi araga a pauri non kot ke warabas. Iwe buri de kewe ira age yewe sisinen kot ikera paura ikera esisinen ren kot. Iwe gun mi fera nom rek arabas ngebiri si de kewe ra pusit feri de tiber resebo cer repoene aso singeri kot iwe ogun mi ferasu serir ida pota pai berage ekkewe ra marawet tipis ra cek sapora me marawet tipis pure se chiworor ngun mi ferare bo conflicti de tiber ese chiworor met e potogori ari si ra repo ekkesiwin arrebo ayer sefer ese chiworor fanson ugudi seri tipis gese chiworor erbe po befi nge metewe furry make tibis. Met even me beraran nabon weira beta acek sapora me marawadi. Ikere even miriki to geri got, kopore cek sapora veriki to geri got. Ikere even
Keseri kitu geri God. Iwa kaburecek pasa pora non era mara. Miyor rafason. God will give us His Holy Spirit. Ngebi balor rafason. God will take away His Holy Spirit from us. Seri ferufa. Meyot sipusin neri. Puri kebet e borefis na rafason saporo. Muren iwa Christ ari wisefan. Ira patangai pecek kuranguruk. Ap kapafakkur pecekun. Naram mara wasaura igerei. Igerei esap tueri fanson at siput tuburungau. Igerei esap tueri fanson at sipue seru at siput tiwe kukunu sefer. Igerei a fanson erguruk. Igerei a fanson fangeri God marawom. Pai bera pasage igerei cek fanson fit. Pari igerei cek fanson kurabarau. Ekewe sin meiri sirafis. Sakura pura ortechir feru. Sakura por negida. Aor metter. Sakura por so fast chefera. Be Christ chefera. Rafir fisidegis meirisin. Sasirei. Puren Christ ni wissefen a arapato. Met eraket tiweren witin. Met eraket tiwer kobochibochen. Ngesi se boreri wissefen. Met get tiwen obochibochwari gerei. Si se borewar. Ike Christ e warigerei. Ike Christ e warigerei. Ei kapaseis geri gits medisin. Ike Christ e warigerei. Ike Christ e wari met. Amnugu. Nge koboeri bara wesemut. Ike gesise se war. Yei. Met. Amnugu yer kopochon eri bara wesemut. Which is city. I'm not sure. Ike apor meri che potogori apasa. Ngiap. Nga userigu ge ike kode war ye go bueri bara wesemus. Purgang mi gura pusin marawi. Ngang mi gura ge usemonade. Rafiot John fangeri Christ marawer. Bora boyeri bara wesemut. Rafiot John nugu Jesus. We chatta bora wuri Jesus. Bora boyeri bara wesemut. Oruwe kapasis. Igapur kebe fige kesemonote. Igapur kebe fige kosemonote. Ei kapasis ngoruk. Met. En mi watchen. Kopamon de. Ikerei. En mi watchen. Ap kopar guru baramo kopamon de. Ikapur peruan merum. Nge ever. Iwe mi yor kebet tas ngai wa watchen ngai butigor ngoruk. Kopaferi. Mior keef du bet tots wa di gar ngoruk kopaferi. Nampai koboyer seri optibis. Nampai koboyer seri tibis. Ayer seri tibis fagateari ekarabarau en mi sire yewie peti nefiro mekot. Esepak eseri firifin marawengurugun marawen esit oputarabas. Eni asorap. Sakko baten marawet tipis bena marawop sakau marwo pu supa snuff ice cocaine metichuk en miran na one. Kapas pingau atik. Ike puren mi befi gebi en mi obuchu warki nampai metas kapoferi kopoair seri optibis. Oruan apkau gidi me air seri kera fertibis. Na wa watchen ke watu gor. Ap kopoyatek. Tigarri got e pobu sara optibis. Tigarri got e pobu sara optibis. Ewis so sapuri wagisittiu apasa arreka apuerate optibis medisin.
Iwe e po porigotar poro ferribet mipung. E po abusar ap tipis. Opan arisuk seri ap kori boaking averisin. Kota wachere po arisuk. Kota wachere po ngoruk pecekun me poracho ap kapatogeri fiu geri sasato nan marawom. Ap kapatogeri u geri tipis. Iatek po kota po ngoruk ar pecekun ma tufit. E po ngoruk abuse ap tipis. Par ewiso sapure wixitiu. Ijara pon pura aresia po erate ats tipis geri kota. Wei po abusar ats tipis. Abus ngeri kota. Eurigatin. Eti waro Christ nan marawom. En mi te ora op kapori yabam remete kewa ke furri. Eri di yababan. Nge gabu ke seti waro Christ are beri nan marawom. Iwe ewari yabam e pocek muchukei. Iwe ngewe relationship esior. Nge kaiti warok sises pure nambayu non marawom. Iwe sises ato gori arabo adisuk. May take you along on your journey. Sises ato gori arabo adisuk. Sises ato gori arabo ngoruk pacekun. Sises ato gori arabo moruk norawi journey. Isapani firi yar kera nawiya. Get nawawai ke verigai ke kuwabi ke chuki ke saipan. Ngi kerei ke abugaror kapasen kot. Eti waro Christ nan marawum before it's too late. Mamarara pa too late. Eti waro Christ nan marawum ikerei. Ngeri sises ebue emmuru. Saigoron ikabi your nom local leaders, local pastor. Finna kairiri ko sabuchen ko paari siye noriatik. Pugai wawo cheri pueti wa Christ non marawi. Ngai wawo cheri botta borawuri sises. Study the Bible. Kaya ewa Bible. Iwe burin papatais. Papatais po sises ewa chengye en megang sipue. Papatais purira esisinen ewa upsefen. Upsefen non ngun me ren ewa korik. Papatais. Papatais ekataputo burin ats Bible study. Sa aroro kabasen kot. Sia air seriats tipis. Sia wacet tabora buri sises. Sa invite tiri sises sepon nam marawats. Sa go through the process of getting to know Jesus, having that relationship with Jesus. Ira si Bible study. Posipotoro nari relationship ngeri Jesus. Posipotoro si siri Jesus. Iko burin nuporab ka siri etchu Jesus. Ka wacet tabora burin. Iwa kapat tabora muri Jesus non papatais. Papatais ewa gang mi burin na. Puri Esisinen nate at siya upsefen non Christ. Siya ebera rabas meife. Ikekabutsen sibukapon arinis fagat. Sipusapo ero at chichi fagat. En mi to go upon message ngerikich. If that's an option for you, ikapurira e option for you. Geferido. Mak ngerikich one at Facebook ike Messenger. Ike fa text ngerikich one WhatsApp one no phone number 671-689-9990. Oru fisu oru waru tiu jero. Iraru jera phone number pui pisore radio. Text ngerikich. Pui ko sebo cek parisi. Ngai wa ceru batta bora buri sises. Ko sebo cek pwan arisi. Puru botu fici pwan. Esa pokite kich mi ni boyake ngeri. Ya Bible rage si pue arinis fagar fruber raburin no serieban. Bible apara rage epor chieti fagar ne filat sore. Si sap menu garas chieti fagar. Kich mi bor pa se o paradiso. Kse wo cheko fiti si pue
Yate kat si pan asapo rats ti si fagat. Kapacak ti potete. Kosawachen para risikit. Ikiagen mi befige message mi para uche ageri. Ngeri sepan ni Filipin. Kosawachen norite sises. Para risikit mi share ne uche message. Gay message ngeri arabasa sepan ni Filipin share wara Facebook. Ifa Instagram share wara Messenger narap karak grup gabe. Si boyate. Sabat skot mira barap no next akiri so wara itu kreram uwe betong. Kiri so guru krerin neseri gera yau ka parnya di game nge. Aor kewe si rafis. Puraire di game ngam ni sefera cakarapakan. Kose An Sises. Kopwe tuburu game. Averi gebira narawito narawiaga. Pare pet seri gebe wachare fitiar. Tuburu gebe seri wachan orguruk pura saptogre agi seri gebe opportunity. Ei fanson meifit. Arisi gem mai god. Tuburu gem. Emmeri gem. Fangun mi fere pura nokre. Noriten Jesus Christ sayatek metuar. Amen. Kiriso tapur sefang ngeri gits pipi sodeng. Kiriso geri even meberabi meri kidu befidigits norats Bible study fagari gerei. Sibu paracho geri nesorat sibu panni wisefan. Panonu chicha kurok seri kurok egon meu finna geri egon meru sibu garaborats fanso chichi fagan mekka fagan kapasen kota. Kore panonom si papachu fagasefan.